Video. Tubahaye ikaze mwese abateze amatwi Birindiro TV turabasuhuje. Ibi ni wa mwanya tubagezaho ibiganiro byacu muri rusange. Uyu munsi tariki enye z'ukwezi kwa gatatu 2025 tukaba tugira ngo tubagezeho amakuru yacu se cyangwa tubagezeho ibiganiro byacu muri rusange. Ikiganiro cyacu rero kirahera ku mpuruza. Hari impunzi zahunze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zijyanwa na HCR bazijyanye ngo mu nkambi ya Zareka muri Malawi, ariko ngo barazitambukana bajya kuzita muri parike. Izo mpunzi rero zumvikanye zitabaza zivuga ziti turi hagati ya Tanzania, Zambia na Malawi. Ni ahantu mu ishyamba ry'inzitane bagiye kuduta. Byumvikana ko bavugaga ko ari ahantu haba ibisimba nyine, ubwo ni ahantu muri parike, bagiye kubata muri parike. Ariko ngo bagezeyo barongera basubira inyuma bagera ahantu hari inzu y'ikigonyi nk'uko muze kubona ku mafoto, hameze nk'aho abahigi babaga cyangwa se nk'aho abahigi baruhukira bavuye guhiga imihigo yabo. Ubwo rero akaba ari muri izo sase tuvuze duti umuntu uzabona iyi video azagerageze kuyitanga cyangwa se akoresha kugira ngo izi mpunzi zabone uko zirokorwa. Ngo zajyanywe na HCR bagenda babata iyo ngiyo. Izi mpunzi rero muri zo zivuga ko zahuze zivuye Goma, izindi zikava Bukavu, izindi zikava Ruvunge, izindi zikava Sangi no mu yandi maprovinsi cyangwa andi madistrict ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bahunga bajya mu bihugu bituranye kubera ko hari intambara imeze nabi. Ubwo rero akaba ariyo mpamvu mbereye kuri iki kiganiro, nyaboneka abantu muzabona iyi video muzagerageze kuyitanga, nayo ndagerageza ndebe ukuntu ngenda mbitanga kugira ngo abantu bahururize impunzi aho muri hose cyangwa impunzi aho ziri hose zibashe gutabarwa. Kabiri, hano turajya kuri Wazalendo aho banze amadolari. Muzi ko ejo hari ikiganiro nakoze mbabwira ko hari amafaranga yatanzwe muri provinsi ya Maniema ahabwa aho bita Wazalendo kugira ngo batange inzira yo gufata Buvira. Ayo mafaranga yahageze, turabereka video. Aha hantu ndahatindaho gakeya. Atangwa na Joseph Kabila. Hari umuntu wari watanze inkuru avuga ati Joseph Kabila yaje Buvira ariko ntiyahatinze yahise asubirayo, asiga amafaranga, asigiraho bita Mere Doraville. Mere Doraville arayafata agera muri provinsi ya Maniema ngo bayahereze guverineri wa provinsi ya Maniema, none atangire agende agura Abazalendo kugira ngo batange inzira. Ubwo rero mu mafaranga Abazalendo bahawe muraza kureba uburyo igifurumba nyine bagitanze, bavuga bati twebwe ntabwo dushobora kugurisha ubutaka bw'abasogokuru bacu. Abazalendo bavuga nti coup de chapeau, kavukire bari kavukire. Iyo wavukiye ahantu uba uri kavukire. Aha ngaha nkaheraho mvuga nti intambara ya M23 kuva yatangira guhera Bunagana kugeza ubu ngubu rero itangiye kugaragara uburyo bayirwana ni amafaranga, kuko bimaze kugaragara ko agace ka Buvira kabananiye. Ubu basigaye bakoresha amafaranga kugira ngo barebe ko bakabohoza. Ubwo rero akaba ari muri izo sase cyangwa akaba ari muri ubwo buryo tuvuga duti ruriya rugamba rwarananiranye. Buvira yabaye Buvira, Gatogota yabaye Gatogota nk'uko nyine mubibona cyangwa nk'uko muruze kubibona kuri video tugiye gushyiraho ubu ngubu. Ibi rero tubisanisha n'ibintu bimeze biti. Niba turimo tubona M23 tukumva ko amahanga avuga ko ibiri mu ishusho y'u Rwanda cyangwa ifatanya na leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda twaba tuzi ko yashyizwe hariya na Perezida Museveni, perezida w'Ubugande, akaba ariwe washyize leta y'u Rwanda hariya, nawe bifashijwemo n'iki n'abazungu, abo banyamerika, abo banyaburayi n'iki byose. Aha bishatse kuvuga ko aya mafaranga bazanye ni amadolari 200,000 Abazalendo bahawe, ariko ntituzi icyari kiri mu mufuka, kuko uwabivuze yavuze ko ari umufuka bazanye wuzuye amadolari. Abazalendo rero bahakanye, bavuze batuvuga barya niba arya, ariko twebwe dukarabye intoki, aya ngaya turayasangira n'abaturage cyangwa tuyarye, ariko ibyo gutanga inzira bavuze ko bitarimo. Ibi rero mbivugiye iki gushyiramo bino bihugu? Tuzi ko Perezida Museveni yagiye ku butegetsi yashyizweho na Nyerere,
ubu nagira ngo mbereke uburyo igihugu bagifata. Hari icyo bita guerre mediatique, ibi dukora byo kuvugira ku macano, hakaba icyo bita guerre classique, byo kurasana amasasu no gusenya, hakaba n'icyo bita guerre politique. Muri guerre politique rero haba harimo n'ibyo gutanga ruswa, usiye ko ngibi bitemewe, bavuga ko itemewe, ruswa itanga ihabwa abantu bakuru. Abazalendo rero babishyize hanze. Ubu bigaragare ko umuntu wese wabaye inyeshyamba cyangwa w'inyeshyamba ajya ku butegetsi atanze ruswa, aguze ahantu. Uti kubera iki? Niba tuzi ko M23 ishinzwe gufashwa n'ibi bihugu, ubu bigaragare ko n'ibi bihugu kujya ku butegetsi ariko byabigenjeje. Uhereye i Bugande ukaza mu Rwanda, ukagenda Sudani, ukajya n'ahandi hose nk'umuntu yagiyeho ameze nk'inyeshyamba. Uruvuga ko bagiye bagura abadirija bahasanze bikaragira batanze igihugu. Ibi mbivuze kugira ngo mbwire abanyarwanda birirwa barira intambara yarwanywe se cyangwa intambara irwanwa ubu ni ruswa, kuko murabona ko kubera ko Uvira yananiranye barimo batanga ruswa. Ibyo nshatse kubivuga mvuga nti bibaye igihe Gisekedi ategereje amasezerano yagiranye n'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo abaperezida uko ari bombi bazajye gusinya. Hajemo kano kantu biranze, kandi batangarize ko Abafaransa ngo bari boherejwe kujya gukora kudeta Kinshasa nabo bafashwe, ubu bari mu buroko. Akaba ari nabwo aya mafaranga nabwo ahise ajya ku karubanda, bazahita bakavuga ati twebwe ntabwo dushobora kugurisha ubutaka bw'abasogokuru. Bitaniye he rero na kumwe ba Habyarimana bajya gusinya amasezerano za Bugande. Ejo bundi Evariste Ndayishimiye yari ari i Bugande yagiye gukora icyo bita remise reprise, cyangwa gukora ihererekanya bubasha. Wenda na Kongo yari yohereje wenda intumwa zayo ntawamenya. Bitandukaniye he n'abari abantu bagiye kumvikana n'inkotanyi zijya gufata u Rwanda bakajya muri izo komisiyo zo gusinya? Twabwirwa n'iki ko nabo batahawe ruswa nk'ingi y'abazalendo bahawe bakayanga? Akaba ariyo mpamvu ibisaza bimwe na bimwe by'ibigoryi muzabibona hanze y'igihugu bidashaka kuvuga, bitewe n'amafaranga nk'aya byagiye bifata. Ukaba uri umumotari uri mu Rwanda ugendwaho na drone hejuru igenda igukontorora, bitewe n'uko ari ibintu by'ibisaza by'ibigoryi byafashe amafaranga nk'aya ya ruswa bigahunga, akaba ariyo n'ubu ngubu abantu bakishyura. Sinjya iyo haza kuba abantu b'abazalendo badashaka ruswa, ibihugu byari gufatwa n'inyeshyamba. Akaba aribwo butuma nk'abanyarwanda abantu mwese mubona mukandamijwe, murimo murishyura amafaranga abantu batanze. Ejo mutazigira mwibaza ikindi, ngiye gushyiraho iyi video, mwese muzakore comment ahangaha mutubwire ukuntu ibi bintu bimeze. Iyi video ngiyi ndayizanye, naho ngaho ngarukiye, ariko ibi bintu birababaje. Ni ukuvuga ngo ishusho y'intambara yose uko yatangiye kuva muri za 90 cyangwa kuva na mbere yaho igaragariye aho bita Uvira, ari ku butaka bw'abasogokuru. Iyo video mama yangu sina deni yako, niko na deni yenu, niko na deni yenu. tuko nyuma yako, ndiyo yeko patro.
Peti, sila bomba mame na wina. Video. Hiyo video huko ndo kwenye walitutupa ile sasa ni mpaka tunakuya tukapanda huko ndo walitutupa mpaka Zambia na Malawi na Tanzania. Hivi ndo kwetu hatuyu kwenye tuko tunaenda Huko ndio kwenye huko man. huko mpori huko mumake kisi onyesha pori na milima yote. Video tutasukumia. Unaona ncho hiyo maana hiyo ngambo ndio Tanzania geuzo. Simamisha cha kubana watu bana huku kote. Connection wa Tanzania kama wanazo kama mwenyekiti na connection. Tunaweka manamba ya Saleka mlango. Huku kote. Tunavuruga nini? Kama hapa na ma connection. Ewa, tunaiwa kama tuko wengi hapa, lazima watuvusha. Sawa? Tuite kwa stadi. Njia amani. Nyuma rero ya ruswa abazalendo bahawe, hagaragaye inyoni cyangwa hafashwe inyoni iriho kamera ifite antene, ariko twagerageje kubaza ukuntu iyo nyoni imeze, batubwira ko iyo nyoni yari inyoni iri gukoreshwa igenda itara amakuru, kubera ko drone babonaga ko zishobora guhanurwa bitewe n'ubwirinzi bwamaze kugera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu rero hakaba hasigaye hakoreshwa icyo bita inyoni. Iyo nyoni yari ifite kapanosore gatoya kagomba gusharija, iyo nyoni yari ifite kamera, iyo nyoni yari ifite ibintu byayitizaga ingufu zo kuguruka, nk'uko muri buze kubibona abaturage bayifashe, ariko ibisobanuro twahawe ni ibyo ngibyo. Ikintu batatubwiye ni kampani iyo nyoni yaturutsemo, ariko iyo nyoni yari yambaye ibikoresho bya gisirikare, ntabwo ari ibikoresho by'ikampani ishobora kuba iharanira demokarasi ya Kongo. Ibikoresho yari yambaye ni ibikoresho byo gutara amakuru kandi bya gisirikare. Video nawe y'iyo nyoni ngiye aha naho tugiye kwa Kashamaro Boya muri teritwari ya Ituri. Kwa Kashamaro Boya nyine umwe navuze mu cya kiganiro cyashize, naho ejo hashize bishe zirangabo za ADF. Tuzi ko ADF n'ubundi ni igisirikare cy'Ubugande kiba kiri hariya kijijisha, nk'uko wavuga mu Ventura ifashwa n'u Rwanda, ariko gihagarariwe n'uwo bita Thomas Rubanga. Ubwo rero hagaragaye n'ubundi naho amafoto abazalendo naho bariyo bicamo 5 muri ADF, bafata n'imbunda ebyiri za Kalashnikov nk'uko mugiye kubibona ahangaha muri teritwari ya Ituri, province ya Nord Kivu. Urumva ko ibintu bitoroshye gufata imbunda ebyiri bakicamo abantu 5, ubwo ntibabuze n'ibindi bagiye babona. Nk'uko iyi video mugiye kwibona rero
twagira ngo tuyishyireho murebe. Ahandi naho ikiganiro cyacu gikurikira tukazakibagezaho ejo. Yari umuhungu wanyu Ibirindiro. Hii ni operesheni ya kupiga ADF, hii ni kambi ya ADF. Tumekamata silaha zao hapa, kumekufa 5 kwanza hapa 5. Hapa kuna kufa karibu sisi, ni kambi zao tunalungula. Hii ni haka yenyewe tunarekipere hapa. Bana ndula. Bana ndula. Courage mesafa, courage. Tumerekipere ile kwanza. Afande. Ndawa hapo ile ndawa hapo. Amena ndula hapa. Kagako. Okay. Amanda, mwerekipere kwa wapi? Ile sira kwa wapi? Mko wapi? Mwerekipere sira ngapi? Mwerekipere pale? Mwerekipere ngapi? Maiti ngapi? Maiti 5, 6. Okay, bana ndula. Mzakordo, kagakolo. Advance. Kambi hapo. Tunamkuza kambi hadi. Unamwona gisa amefanya kazi. Umefanya kazi pesa. Courage. Hiyo video huko ndo kwenye walitutupa ile sasa ni mpaka tunakuya tukapanda huko ndo walitutupa mpaka Zambia na Malawi na Tanzania. Hivi ndo kwetu. Atu kwenye tuko tunaenda. Huko ndio kwenye huko man. Huko mpori. Huko mumake gisi onyesha pori na milima yote. Video tutasukumia. Unaona ncho hiyo, maana hiyo ngambo ndio Tanzania, geuzo. Simamisha cha kubana watu, bana huku kote. Connection wa Tanzania kama wanazo kama mwenyekiti na connection. Tunaweka manamba ya Zaleka mlango. Huku kote. Tunajivuruga nini? Kama hapa na makonexio. Ewa, tunaiwa kama sisi tuko wengi hapa, sasa ndio watuvusha. Sawa? Tuite kwa sasa. Ndio amani. Wako na mawazo hapo.